Zubeen Garg ki thi along aling do dunamuni tumhan arrest eloma inur bangke Syamkanu Mohanta inur bangke Siddharth Sharma Syamkanu Mohanta bangke Northeast Festival organizer bang hala dak Singapore long Northeast Festival se organize mati hala main hempu ke Syamkanu Mohanta nang tum chini lo mine aprak neng thalo video long la pen Siddharth Sharma la bangke Zubeen Garg a manager la tum bahini phan arrest eloma pulte langon non an komamar phan na arrest tang la pen police tum kona anlo investigation killing tang mate ko bipilo complete tang ke procedure la nang than pang tang okay asi langon ang litum chini lo on 19th of September 2025 Singapore long si Zubeen Garg ke cheboy hala dak reason pak lang mangke droning pu that means lang ki jang pensi ki thi pusi la son si reason bang ke klang di but munitum doubt do la pen la Siddharth Sharma Zubeen Garg manager alang property along karur flats along la pen hotel companies lahai dopi gamasi dak munitum anutina doubt do inke latum ta financial fraud pen cheng nok la pen pene conspiracy dobon pu anutin munitum ta doubt do amat FIR da ki pidopik more than 60 FIRs registered dangdo against these two culprit Syamkanu Mohanta main hala Northeast Festival ki organize bang Singapore long hala subuni ke pon jeni se Zubeen Garg ke thilo bati main ke pudam met puthala le hang hep pate pon pe Zubeen Garg phan sowai hutala hang bor ider masi pon de igela super munitum FIR ki pia long pengdu na per gela Siddharth Sharma manager tum against la pen ka prek ta dak aling do don pusi lamik lang ama non at least Bangphu phan saman elo la Shekhar Jyoti Goswami pu la bangke Zubeen Garg pinelo musician hala alang long kamik lem ndu la hai drum la gi thip du no amunit la ta ling do pusi pu ama la hanta arrest pen a hem pen se arrest dak Gorigaon Guwahati pen si arrest on 25th of September ni arrest lo CID tu inke arjulo inquiry mate investigation suli bom lo inke hala so arni mat 25th of September ni mat CID tum hai pine Siddharth Sharma la Zubeen Garg manager ahem dax do Dhiren para pu Guwahati long la pen Syamkanu Mohanta main organizer Zubeen Garg pan ke hangban ke ponamunit ke Syamkanu Mohanta nang litum na phang nang thalo chini lo bine hala so hemtal tum red dam Gitanagar jurot pini jurot tinili tu Gitanagar long se hem do hala dakta red dam red kuri dam CID tum athima SIT special investigation team 9 bang kano po bang sirkep team isi selampon mati asam government hin pen hai inquiry phan CID phan se so case pi mati ke latum dam lo hada ke Syamkanu Mohanta hem amuni dawe inkir cekang no pisu asuma bangyok tawe hem inha pahin dak pen hada red dam lo amar ke long 9 hard drives computer hard drives ta long dam la pen laptops ta ke long do hini laptops long pu la pen fake documents la pen 28 stamp seal mane la stamp hendi la hai company along registration la hai original mate kaprek official documents ta ke long pon do pu ke mobile phones kaprek mobile phones ta ke long pon do pu mane pan card yes multiple pan cards ta long pon that means it indicates that Lasomunit used to use all these pan cards for forgery purposes mane la financial fraud pini ke chukai phan so ni di seal stamp ta ong pike long 28 seal stamps do inke company samen me kaprek pen registration la haida do pik pula Syamkanu Mohanta main la program organizer amunit Bangphu ahem long ke long pon inke amunit konane doran da chinne lang se patulok asam long ave pusi je than konane ke je patu bangyok no anta nebek thelang la sona thak la Siddharth Sharma Zubeen Garg manager dak Dhiren para se ahem do so ahem da rich dam lo hadakta digital evidences laptop la happy ne long pon pu amasi non investigation ke suli boilo inke munitum da protest log la justice long serang ni pu yes justice long back ni we want justice di athema Zubeen Garg son the heart and soul of Assam amunit pan ke memunit phan ba thilot ke lage justice long back ni ji inke la dak political conspiracy doma mate political link doma haimuni tumpul yes asap sa political link do but la Siddharth Sharma Zubeen Garg manager bang ke link thiu no ni klang ni ali to man dak proof tarang paklang po
la Siddharth Sharma Zubeen Garg manager 3 to 4 years back la sumunit BJP long ta link do BJP political party long la SM Yuwa Morcha al leader ta claim pon do pusi non alamic lang man ya phir inquiry kuri ulon ta investigation sab so ni hin pen kuri lo man theglong lo la sumunit ahoksi BJP Yuwa Morcha long al leader ladak nang litum lang dak nang litum phan ni BJP dum la alang tu list na paklang pola dak Siddharth punang litum thegloi ma amen la hello Siddharth la sumunita political long link do pu ama sino na munitum la ta si doubt do political la link do joine la sumunit phanta iriplo jibon di mate la Syamkanu Mohanta phanta iriplo jibon pu Syamkanu Mohanta ta asap sa political long link do pu sialame klang hala phan bang confirm dak de lang bista aling do inge akorte lai tumta a profession mi uang si inur ke aprang director general of police pana head none retire lo he hala but non information chief information officer la sumunita Bhaskar Jyoti Mohanta bu a ik bang okay inge abong mangta la Syamkanu Mohanta di main la Nordic festival organizer bang hai la so abong bangta la Himonto long aprang advisor political advisor inge non bank Guwahati University long chancellor ama se political background hai a family tum doge do la Syamkanu Mohanta ta inke la sob joini si arrest direct ma panutin ta muni tum doubt do la pela sonji puang se anutin public tum ta inke la Siddharth Sharma Zubeen Garg manager lata aprang BJP long ke tang no but Dilip Soike la Assam state president BJP president ni pu bangjok non ke chok se do polote protection ni tum hin pen ni tum BJP tini a party hin pen ke protection pipe ke chok chelo pusi gipu but mi olam no asoni pu so technique kam claim no bolte but muni tum doubt do la so joni sin on ta nebected bon hai tum han mate arrest acted bon arrest un eded bon prosona a questions do muni tum a hokta lo in ben wa thadan bulote la bang hini muni tum si main culprit pusi non ke clang bon mati la tum si pini conspiracy claim pen si la tum si ke ponsia dak pa thida ma themal la son si clang mati thema Zubeen Garg ke ok meme inke ke sodo di la seizure ke sodo mane lang long pen mi long dam ni la hamuni tu la son ke sodo ke la doctor advice pa melo la Siddharth Sharma la a manager ke la solam chini pa mela se medicine ha ta piver hamuni lo manager ka mela hai ta responsibility do mati ke doctor ta rest nang ji na hok ta ponang ne la lang mi long pon di pusipu but alang ta la manager bang ta la tangkai khok athima alang la property ke ong karor ko property along la hai tangka ko nat pen bang ke alang ke salaried person mati Zubeen Garg se salary sabse besi salary bp ke la an where salary pen la an companies pen cheng nok along la flats pen cheng nok di karor flats ta sab tangka kali inke companies hotel hai da dopi ke somni kona pen la hai tangka bang ke lage definitely Zubeen Garg phan ke chubai chukai neta marwari mati inke poisa kang tip dun pen loksi alang panji pa plan lo busia nutin financial fraud dak fraudulence di lahai dopik pusia nutin doubt la pen lage anutin doubt la son koson sia soni pan property du ko lo kam claim un chot salary long un chora munile di la si lahai da doubt do amasi non antal nebun elang lahai tum phan jong si ning hang person de la CID tu mate Assam government hin pen arni si niang bong ta panep uni polo sita non anta pi polo panep ni det mate nebun ide re pan nutin questions la pen la so joine ta munitum protest lo justice long serak ni pu ekdom anutin da justice ke hang se protest patumi dig sida protest oje pukon inun la phande arrest that Victor Das phande arrest to that la protest tu mang fancy arrest tu ro mane justice nahi pusi ke hang madir tume enke la tum hansi ulta arrest tu ro enke la sopota munitum sentiment do ani kang do non son justice nahi pu itum protest phan itum public phan si police tum la BJP sarkar tum la BJP tum di la Assam chief minister tum na pa arrest rong la son si munitum ke blame ang si non jong si langdam pu la son si a situation klang bati ke chief minister pu bang ke pe jo pen ang ton hormu ta klang apor ni pu si pu hai but non anta choilo ne bun ne der la hai bang hini Syamkanu Mohanta la pen Siddharth Sharma phan pu si anutin ta question la so a question si anutin na ninglong ta do la pen anutin da solam si je than hurlo ke non than ne bun ne la pini 23rd of September ni si Zubeen Garg phan mi ke plong mating ke la sorni pen on ta ne bun ne la people lo pan se anutin ta
Inge konat ne dol hai muni tum han onta chini nelang ke konat ne dol hai muni tum onta bangjok ta chini ek thelang mate chini un elang mate chi than thelang konat ne onta pang thek down elang but CID hin pen Assam CID hin pen la tum phan summon notice issued lo but to me that means Saturday ni hai la tum phan issue etla hai notice issue lo wang nang ji pujar hai within 10 days ang bong Siddharth Sharma la pen manager la Siddharth Sharma kenge la Syam Kanu Mohanta la Northeast Festival main organizer la hamuni tum CID office long wang pen alang tum statement ang chipini la sonsi ki pu kenge wang velang mat ke wang sida jusi wang lai tum analo wang ni mati theglong te muni tum lai tum hane lole pathi lot ta hai la an muni tum ani kang non sentiment la si non mat ke wang velang sita 10 days sang bong la tum han wang nang ji pu sipu CID office long na appear ni pu sipu but non mat ke an detail se long cholang lan si leng cholang mate lan si investigation leng cholang ni chini an de la sini chini an ni man than ban bor ilo ke non summon notice ka prek mane pi do da nisita Goswami walo so actress la tum hanta link do pusipu engela Shekhar Goswami apine sonopo alang mobile phone pen chenglok WhatsApp la hai phan pipi ma setting do la hai ang ton aphanta ala phanta batai lo samon la pen ala mobile hai ta switch lap lo asona thak digital evidence ta CID long do pic lo non laptop pen chenglo la hai mobile pen chenglo la hai switch lap lo la hai switch lap lo te definitely pe ne klang bai ki WhatsApp la hai check lo pulo te jat lo pulo te if la manager pen la Shekhar Goswami la Zubeen Garg musician la hai tumta pe ne viral video klang do pathi nang ji jat pulo son ki klang do ang bolom inke jong se ahok puta la WhatsApp chatting pen chengno la hai lang tum delete lap ta la hai retrieve lap me mitang tang ulai thu lap me mati la son system do la si la hai jong se non klang lo pulo te la tum retar li bom lo CID tum hai la hai jong si mo pi ju pen proof long lo pulo te chini bo koma se ke chok chima mate ahok hak si la hai tum si planning pen si pathi vek ma se anu tinta chong hong ding no la pen planning pen se la tum Zubeen Garg Aphan ke pon ben pathi bola son se lamik lang mati ke ang thege la son si do nita son si thegam long son he athemala adhok voice pini message puno matela WhatsApp message detail hai leak ta do la pen hala dak lang chinglu bom muta pathi nang ji murder nei la son son pin ni lam ning ji pon do la pen video viral lo mati la hai jong si langam plute la ke doubt me mil anu tin da doubt me mil nang li tum da doubt ji ri video long ason la hai te ning ji pon do la pen Zubeen Garg Singapore damde sida Guwahati le dosita pate Assam long le dosita la sumni thiji polo pusila son ta manager pini kumani pen WhatsApp message long ke chat la so pata leak det mati inke la son pulte anutina doubt do la tumsi ke ponsi planning kuri pensi tangka phanne kopi phanne mate property Zubeen Garg property ke chirai phanne mate kopi ne e son back insurance de kopi ne phan back planning do pusi anutina doubt do la si doubt ke do anutinta la si la proof clanklitik matelan investigation judgetik ke a result clanklitik ke anutin da aning hanti ave la pen aning anutin da oi si sang se non puja nang leng elo busita la Zubeen Garg che woi pen anutin da bala puja phan isi excitement do mati puja phan la haita avidera teng no mane langamer pute Zubeen Garg ka na mateng no Assam phan ke di munir phan lak muni tuman kerap kiso hiduk lahai lo charli hostel fi pen jenglok pe ne ke charli kitab ke nam pi pen jenglok munit phan ke so ke lang la sono munit bati inke kisung hut mate la son brain tumor hodi kidney operation pi ne lahai hutta Zubeen Garg rabun pik ping la son ke kisso ke the deadly ke so lahai cancer lahai ke long hota lang tangka pi dun operation ba pi ne phan ge reng agarnam ke lason kisung hut kerap do munit phansi reng agarnam tu si ne la pudamji la peran nitin da lason si accept lo Zubeen Garg phan la sinon investigation complete lo pulote ne update na pithu ponon anke laan lenge lo tonta samon ka prek actress tumhana link do tumhana sab link do doubt do tumhan hang bom lo digital evidence la mobile haita switch lap lo la pen lang bom lo pine a result klaing mol klang thu pulte nang tumhan update na pi pon thu poke asi chetong thura next ne la son update pan thu popin interesting content na wan thu pola pen karbi content na li tum jong si ki milang polte karbi content phan subscribe ignore jong si YouTube lang bom polote and if you are watching on Facebook page then do hit the follow button handa follow pu theklong Facebook long ta
follow ik den follow lo subscribe lo bolte nang litum ke chengsi ni update long po mate pi thelam jaralam ta ni than pon u nang litum chini lo mine ni phanang lang be tum ke nang litum penangan hormu updates long ponji karbi lam pen di knowledge tang long nuji na pen kona si gu pi je plang bo ma pi long hada chini dun po jong si nang follow subscribe lo bolte si tong